Ngizocela umfundisi uMavuso wasekwandeni ukuba sifundele umthandazo wesabatha. Mina noba yede nendlunkulu yonke nebandla lonke lamaNazarene sizobhala kwelinye ikhasi namhlanje. Sizobhala umsebenzi esawuqala endlini yasemfini sizoqedela la wakhangela. Uyabona ngesikhathi uyabona-ke kwasho abanye abantu ababehamba noJesu wathi hawu siyofa la ufa khona oPetro lapha wathi hawu Jesu uma qamuka into akuthile la sofa la ufa khona sofa nawe uthe sebemnqaka kuthi ukunqaka umuntu manimbamba kanjani ungathi uhamba neyimpatha la anazi ukunqaka ukuthi into enjani. Babesho njalo phela abantu basebebulala abantu basethi siyamnqaka bathi sebembamba-ke umntaka Mariya hayi balala ngekhona oPetro. Yaqhamuka inkosazana yathi hayi bo